Zdravo, zovem se Dragan Zindović i u ovom videu ćemo proći listu zemalja koji imaju svoj lokalni Amazon. Mnogi ljudi vezuju Amazon za Sjedinjene Države, što je u neku ruku i razumljivo, obzirom da su odatle počeli, a naravno tamo imaju najveći broj kupaca kao i najveći promet. Amazon posluje u 20 država na 5 kontinenta. Za svaku od ovih država postoji lokalizovan Amazon web sajt koji je posvećen kako prodavcima, tako i kupcima. Ali nemaju sve zemlje svoj lokalni Amazon logistički centar. Pogledat ćemo spisak zemalja koji imaju svoj lokalizovan Amazon web sajt. Što znači, ako ste državljanin neke od ovih zemalja, možete poslovati na lokalnom Amazon web sajtu. Sledi spisak zemalja, kao i jezici koji je moguće koristiti na tom lokalnom web sajtu i naravno link ka domenu. Pa da pogledamo. Sledeće zemlje imaju svoj lokalni Amazon web sajt. Australija, Austrija, Brazil, Kanada, Kina, Češka, Egipat, Francuska, Nemačka, Indija, Italija, Japan, Meksiko, Holandija, Poljska, Saudijska Arabija, Singapur, Španija, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, United Kingdom i naravno United States. I dok je Amazon broj 1 e-commerce platforma u Sjedinjenim Državama, to nije slučaj u svim zemljama u kojima posluje. Naprimer, u Poljskoj to je Allegro, u Australiji je eBay, u Kini Taobao. Samo još da dodam, kada otvorite nalog na Amazonu, možete dobiti mogućnost da prodajete na par tržišta. Tako, na primjer, ukoliko otvorite nalog na amazon.com, možete dobiti mogućnost da, pored Sjedinjenih Država, prodajete na tržištima Kanade kao i Meksika. U sljedećem videu ćemo pričati više o tome kako da izaberete na kojem tržištu, odnosno u kojoj zemlji da prodajete svoje proizvode. To bi bilo sve za ovaj video. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili sugestije, slobodno ih ostavite u komentaru ispod. Vidimo se, čao!